Hello, bonjour, habari, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe cyane. Alaikum salam ku bakunzi ba Black Rwanda mwese aho muherereye mu Rwanda no ku isi muri rusange. Turagushimiye wamaze gukora subscribe kuri channel niba wari ubwa mbere udusuye. Twagusabaga gukora subscribe kugira ngo utazigera uhomba inkuru zacu. Muri aka kanya tukaba tugiye kukugezaho urutonde rw'abaherwe 10 ba mbere mu Rwanda cyangwa se abantu bakize mu Rwanda kuruta abandi. Uru rutonde twarukoze dushingiye ku binyamakuru byo hanze byo mu Rwanda, za radio ndetse n'ibitabo. Abantu bagiye kuvugwa muri uru rutonde ushobora kuba ubazi cyangwa utabazi. Bamwe ni ibyamamare, abandi ntago bakunze kugaragara mu itangazamakuru cyane. Gusa icyo twagusaba ni uko wakurikirana ino video umwe kuri umwe turagenda tubagusobanurira. Tugiye guhera ku muntu wa 10 mpaka tugeze ku muntu wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umugabo witwa Eugene Habimana wamenyekanye ku izina rya Cobra. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu myaka ya kera muri za 90 aho yari afite akabyiniro icyo mukunda kwita night club. Uyu rwiyemezamirimo Cobra yakomeje gukora izindi business ku ruhande, ariko iyo night club ikomeza ikora. Haje kugera igihe ifatwa n'inkongi y'umuriro iragurumana ihita ihomba ako kanya. Gusa Cobra ntabwo yigeze acika intege, yahise ashinga izindi club ebyiri, iyo bita Coco Bean iba Kimihurura benshi murayizi, n'iyindi yitwa Cadillac nanone iba mu mujyi ahahoze hari Nakumatt. Uyu mugabo ntabwo akunzwe kuvuga mu itangazamakuru, ariko abantu benshi baramuzi, cyane cyane abanyamakuru, aba DJ, abenshi ababereye boss. Dushobora gutanga urugero kuri DJ Toxic, Banita, bose baramuzi. Rero uyu mugabo nawe yaje ku mwanya wa 10 kuko ari mu bafite agatubutse mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga umusore ukiri muto witwa Patrick Nsengabucyana. Umusore ufite imyaka 29 y'amavuko, akaba yarize kuri university zikomeye cyane ku isi harimo Stanford University na Harvard University. Uyu musore akaba yaragiye ayobora ibigo byinshi by'ikoranabuhanga harimo na K-Lab mu 2016. Kubera ubunararibonye bwe n'ubuhanga, uyu musore yaje gushinga ikigo bacyita AC Group Limited. Iki kigo kikaba gishinzwe guteza imbere serivisi zijyanye no gutwara abantu. Akaba yarazanye uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikarita urugendo rwawe wakoze muri bus. Uyu musore yazanye uburyo bwo kwishyura amafaranga y'urugendo ukoresheje ikarita ya Tap and Go. Ubu buryo bwo kwishyura yabuzanye mu Rwanda ndetse abujyana no mu bindi bihugu byo muri Afurika harimo muri Yaounde cyangwa muri Accra muri Ghana. Uyu musore akaba ari mu bayobozi b'ikigo gishinzwe ikoranabuhanga ndetse no kwihangira umurimo mu Rwanda, aricyo bita Private Sector Federation cyangwa se PSF. Akaba ari mu bayobozi bakiyobora. Uyu musore ari ku mwanya wa 9 bitewe n'ukuntu yagiye abona ibihembo byinshi bitandukanye, kandi akaba afite amafaranga abarirwa mu mamiliyoni y'u Rwanda. Urubyiruko rwinshi rukwiye kumwigiraho kuko yatangiriye hasi akaba ageze ahantu hakomeye cyane ku isi ndetse no muri Afurika muri rusange. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga umuherwe witwa Kakoza Nkuriza Charles uzwi ku izina rya KNC. Akaba ari umuyobozi wa TV na Radio 1. Uyu mugabo yaje gushinga ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Gasogi United FC. Uyu mugabo akaba afite impano nyinshi zigiye zitandukanye, akaba ari rwiyemezamirimo, akaba asesengura ibintu byinshi cyane bitandukanye. Tukaba twamukize ku mwanya wa 8 bitewe n'akayabo k'amafaranga y'u Rwanda yinjiza buri munsi. Ku mwanya wa 7 turasanga Colonel Twahirwa Ludovico uzwi ku izina rya Dodo. Akaba ari umuyobozi wa kampani ikuyemo izindi kampani zishinzwe gutwara abantu mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali, harimo imodoka zijya hanze y'igihugu, harimo nka Trinity n'izindi zigiye zitandukanye. Nawe akaba ari rwiyemezamirimo, akaba yinjiza akayabo k'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga umugabo witwa Hatari Sekoko.
akaba afite akabakaba miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo Hatari Sekoko akaba afite umuturirwa witwa Kigali City Tower. Uyu muturirwa akaba ari muremure cyane mu Rwanda. Uyu muherwe rero akaba yinjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane buri munsi, akaba yaje ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 turasanga umugore witwa Zulfat Mukarubega, akaba yaratangiranye amafaranga 5,000 ubwo yatangiraga business ya restaurant. Yaje kwiteza imbere aza kugeza ubwo atera imbere cyane ku buryo yaje gushinga university ya mbere mu Rwanda yigenga bitaga RTUC, ubu ngubu isigaye yitwa UTB, university yigisha business, ubukerarugendo n'ikoranabuhanga. Uyu mugore akaba ari rwiyemezamirimo w'umugore mu Rwanda wa mbere ukize kuruta abandi, akaba aza ku mwanya wa 5 mu baherwe ba mbere mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 turahasanga umugabo witwa Mironko François Xavier. Uyu mugabo watangiye ubucuruzi bwe akiri umwana muto, afite imyaka 12, akaba yaratangiye ubucuruzi ku mafaranga 550 ubwo yatangiye acuruza bombo, amagi n'ibindi bitandukanye. Uyu mucuruzi yatangiye ku mafaranga make ariko aza kwiteza imbere ubwo yaje kuzajya ajyana ibicuruzwa hanze y'igihugu, aza kwiteza imbere cyane, aza gushinga uruganda barwita Mironko Plastic Industry. Urwo ruganda rwaragiye rurakomera cyane kuko rwari urwa mbere rushinzwe mu Rwanda, baza no kumwitirira quartier zimwe na zimwe. Uyu mugabo ukaba mu myaka 70 akaba yariteje imbere cyane, akaba ari umukire cyane uri ku mwanya wa 4 mu baherwe ba mbere mu Rwanda. Uyu mugabo arazwi cyane kuko ahantu henshi ugiye nko kwa Mironko nta muntu utahazi. Uyu mugabo yabereye benshi urugero muri aka kanya. Ku mwanya wa 3 turasanga umugabo witwa Sena Gerard. Uyu mugabo akaba ari rwiyemezamirimo uzwi cyane mu Rwanda. Ku myaka ya 20 akaba yaratangiranye igishoro cy'amafaranga 33,000 y'u Rwanda. Yatangiye akora amandazi ayita Urwibutso, biza kurangira ayo mandazi izina yayahaye ayise entreprise, ayita entreprise Urwibutso cyangwa se kwa Nyirangarama. Uyu mugabo yahinduriye benshi ubuzima, aho yahaye uburezi abana batoya, ababyeyi babo akabaha akazi. Uyu mugabo yabaye inararibonye ku buryo yaje guhabwa ibihembo byinshi bitandukanye, aho twavuga nka Diamond International Quality Crown yagihawe mu 2011. Mu 2012 yahawe igihembo bita The New Era Award for Technology Quality and Innovation. Mu mwaka wa 2018 yahawe igihembo bita Made in Rwanda Award. Ibi bihembo si byo gusa yahawe, ahubwo hari byinshi yagiye ahabwa. Ku mwanya wa 2 turasanga umugabo witwa Tribert Rujugiro Ayabatwa. Inkuru dukesha Forbes ivuga ko uyu mugabo afite akabaka miliyoni 200 y'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 190 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo akaba afite uruganda rwa mbere muri Afurika rwitwa Pan African Tobacco Group, rukaba rukora itabi muri Afurika yose, rukaba ari urwa mbere. Uyu mugabo yaravuzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ku buryo wabazaga umwana muto akamubaza se umukire wa mbere mu Rwanda ninde, uyu mwana akagusubiza ngo ni Rujugiro. Uyu mugabo ni umustar, arazwi cyane haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mbere yuko dukubwira umuntu uri ku mwanya wa mbere, turakubwira ngo banze ukore subscribe, nurangiza ukande kuri ako kazogera ujye ubona amakuru yacu 5/5. Ku mwanya wa mbere turasanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inkuru dukesha Forbes Africa itubwira ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame afite asaga miliyoni 500 y'amadolari y'Amerika, akabakaba miliyari 475 y'amafaranga y'u Rwanda. Akaba afite ikigo bita Bombardier Global Express gishinzwe gukodesha indege zigenga, izo bita private jet.
Iki kigo kikaba gishinzwe gukodesha izi ndege, aho ubasha kwishyura $9,000 ku isaha y'amadolari y'Amerika maze bakagukodesha indege yabo. Ikindi kigo kizwi nyakubahwa perezida wa repubulika afiteho imigabane ni icyo bita Crystal Ventures, kirimo izindi kampani harimo Ruriba Crystals, Inyange Industries, Mutara Enterprises, East African Gradient Industries, Bourbon Coffee n'izindi zitandukanye. Ibi bigo byose ntabwo bishingiye kuri politike, byikorera ku giti cyabyo. Wowe twabanye kugeza video irangiye turagushimiye cyane. Impamvu twakoze iyi liste y'abantu b'abaherwe cyane mu Rwanda ntabwo ari ukugira ngo tukwereke ko aribo ba mbere bakize cyane, ahubwo ni ukugira ngo tukwereke ko nta kidashoboka mu buzima. Aho wahera hose ushobora kwiteza imbere, ugateza imbere n'abagukikije bose. Umuhanga yaravuze ngo no pain no gain. Tubisanishije mu Kinyarwanda dushobora kuvuga ngo udakora ntakarye. Icyo waba ukora cyose, aho waba uri hose, ushobora kwiteza imbere kandi ugateza imbere n'abawe ndetse n'igihugu cyawe.